AKENYA na Kinyamiro ni boretwe gutwika antu bagwitikika maturene ni untu kaingi kwibo antu batere witikio bwao na gutwika arongo ake. Akeria Bishop wa APCA Samson Muthuri augite kagitene gaka kuri AKENYA bakwa area na kinya kwebana na ugoti amwe na kwithirwa yuthi baingi bare kathetini gaka ka URONGO. Wariro aria arogwitikika na kuria ugoti ruthiete na mbere nthiguru ya Kenya bamwe bakirikana ati ibakurongwa na bakaria kinya kuria ugoti indi no ya Bishop wa kanitha cia AIPCA twe Samson Muthuri ariuga nthiguru ya Kenya yangaratanitwe muno nontu bagutwika antu baingi ta Etikikua. Nthiguru yetu kuona ya Kenya ithukitwe ni dishonesty antu baingi na arabetaire ibaere very dishonest people. Wetira shukuru oligwe alitoka baya magerio kinya weta university cheating in examinations weja kanisene cheating on so many things society ga kuona musingi jwa cheating oteo itite Kuruki ijogu na ureti anto baithiro bakienda mantu megie kithomo nontu kithomo ake no kikiomba kuguna mugongo ogwa nthiguru ya Kenya na muno ntere ino chegembe mantu ja promotion ya kithomo ntura iji that is the way to go karie ni kithomo kiana benu Bwana asifiwe kinyara kweja misfortune je kwara mtura withero athomi tera simanyitire ngugi na kwa igembe tera simanyitire ngugi nthiguru yetu no etinya nthiguru ingi outside this country na gaitai ngugi kwa the only way to empower na babetu ikuba kithomo akigweta makoneni na kithomo Muthuri muno na uretie kinyambe umbithi bobongwa ababa batiri kwithirwa bakithoma ibaethirwe kinya boba na nkoro cha kwenda kithomo nikenda baiguna ntugoni cheo cha nyumani ana betu na kwende ni kithomo bugakarua kini bishops bukarui pastors bukarua ni aciari benu na gwibwithirwa butina mantu ja undene nkoro cienu. You must take your education seriously. Kenda mwathani abukinya ntwara kwagirite. Value si njega ki muturire jwenu. Issues cia kuia magerio skuru kuia all over. Mtu akithie kigerio kuia. Utiumba kurungamana na musimamo jwaku umenya mwalimu na gwitanite na prepare yo uthithia kigerio prepared. Value si ishi gutuma nthiguru yetu itete ukara bwega na te nthiguru ya Kenya yonka any country that doesn't have values itikara bwega. Weekend kumegebe North Betan class Chabari.